ljudi, dobrodošli u novi video. Danas ćemo igrati draft. Naravno, FIFA 16, FIFA 17, znači tako da. FIFA 16 i FIFA 17. Naravno, da mi ću vidjeti kako imate dvije momčadi. Još ne znam koji je to tindi. Onaj koji ja uvijek budete možda vidim. I naravno drugi tim. Što se tiče formacije, osjećamo 4-3-3. Ramos. Ne želim rizikovati. Nisam rizikovao. Da, ne oči. Sad sam nadam. I što da sad? Sad ću ovako tijaga. Ja ne znam uzeti para. A dobro, ajde. Apsolutno niti jedan čovjek ne treba. Hoću uzeti ovoga lika. Brutalan je lik. I gdje ovdje je Marcelo iza se. Brutalno. Nosi. Brutalno. Isuse sveti. Brutalno. Definitivno ne. Ovako mi jačam polje. Ali Messi me mora biti na desnom krilu. Mora. Loši golman je. Donnarumma. Još jedan Donnarumma, super. Golman. Dobro bi se ono klopio. Imam jednu tajnu. Znaš što? Uzimam ja ovdje objavljam. Bez obzira što mu Lember. Aspilicueta. Idemo. Ojme, se sveti. Proću ovo, napravit ću ovo. 80. Na primjer, 82. 85. Onda 80. Kako 80. Definitivno ovako. Suma. Central midfielder, kako god hoćete. Pa, dobro je ovo. Spalo je na tom. Striker, Isuse sveti. Brutalno lik je ovdje, brutalan. I ovdje ću staviti iskreno Tiago. Ovdje ću baciti ovog lika. Tako da dobijemo. Brutalan lik, naravno. Modrić. Modrić, Isuse sveti. Još njegov bacim ovdje. A Bellerin je u lošem kemistriju. Aj, hajde. Iskreno kažem nešto koga mi kazala. 7 kemistriju. Čak sam 2 osobe do 7 kemistriju. Zašto je volio jedan link. S obe strane idemo dalje. Loši način. Hajde, samo jedna zamjena za Bellerina, bilo bi dobro. Jedna jedina zamjena. Ne tražim puno.
A meni dobro, ma ne. Ja sam demario. To je loše. Ovako ćemo. Menu. Sivatka iskreno neću. Simulirat kanal. Naravno da ću simulirat. Mršlipu ne trebaš mi u životu. Ne trebaš mi tako. Neće protiv iskreno. Nemam pojma kojeg zuba. I idemo u tekmu mladić protiv ovo. Jese. Ovo su se brutalno. Brutalno. I sad, što će se sad desiti? Mladić. Barata. Jese. Protiv Pariza. Messi. Mladić dobije žuti. Bellerin žuti. Oran žuti. Bellerin dobije Marcelo. I naravno kraj. Napokon. Protiv Milana. Ima nam je Donnarumma brani se i svašta. Ima nam je Donnarumma brani ništa. I sad stvaram ovaj ustavno brutalan bek u kojem neće dobiti apsolutno ništa. Šta ćeš mi ti, joj majka ti nijesta, molim te mi reci. Još nije nov, tako da. Evo, da malo produžimo ovaj video. Otvorit ću ova dva peka. Kurzava, Kugava, Kagava, nema pojma kako se govara i kako je dobar. Ovo smo moji double change-tati pekovi. To uglavnom duplo veća šanca da ćete dobiti Totija. A naravno ja ga ne mogu dobiti. Bernardi. Isuse sveti. Minjak. Nem pojma da nije minjak. Bernardi, tako se lično ne. Ovako. Da li da ja otvorim još? Ne mogu tići se sveti. Šta je sad ovo? Aha, super. Da li da ja otvorim još nekoliko bronze pekova? Što razmišljam o mogućnosti? Raditi. Raditi. Premium pekove. Searching i sklad brutalno loših igrača. Da, razmišljam. Da se malo brže potroši. Ne znam da sam razmišljam. To jest ovaj pek. Nisam malo. Neću. Berišu. Hajde, samo da mi se stupati točno. Jovetiću, šta ćeš mi ti, molim te mi reci. Naravno, još premium gold pekova, samo moram otvoriti. Mandanda. Još malo silver pekova. 10 silver igrača, 2 su rare. Ja dobijam naravno najboljih igrača na rare. Najboljih igrača na rare.
Daj mi malo brončanih pikova, pošto su ove brončane kartice nekako mi lijepo izgledaju. Evo. Ovi brončani su katastrofalni. Zato što ću dobiti predobre igrače. Moram da dobijem form silvera. Ništa nije ovdje. Ništa nije ovdje. Ovako. Jedan pek. Šta je ovo? Evo sad ću vam pokazati. Znam sad što ću napraviti. Vidimo se. Zapravo to nisam. Još za jedan pek. Inform. Isuse, sveti inform, jes. Naravno, sad više nemam. Uglavnom, vidimo se čim napravim tim. Vi znate već koja je formacija. 100% vi znate. Tim od, naravno, formacija. Vidiš. Tim od... Sad će mi sklada. Će biti klupi, naravno. Se do tada vidimo.